Jotono no lamsogo tinini video kotal norok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel hengkai mo video kha PCOS polycystic ovarian syndrome ni part 2 video hengkai as promise ang nor ni bage part 2 video tubi hakya hengkai tinini o video jeng salai nai PCOS ni diagnosis bahke khlaijak tei plus bono treatment bahke khlai nai bin treatment tam option tong PCOS hengkai hamnai de hamia PCOS hengkai chrai rok khai de man maya PCOS ganang beri dok pregnancy mana konsep khai de mana maya amno na tei jeng tini kok salai nai hengkai tini ni video no nai tong di choyasak paithak jora PCOS ni kaham ke diagnosis te treatment no bujina bagai hengkai last PCOS ni first video ani target mana likes ni target tong mana 100 likes hengkai ei video kang target ton nai 150 hengkai norok jotono nai tong nai rok ei video no like khai redi hengkai 150 likes ni target 150 likes ni target daktino purange thanai nge faide jeng tabule agare tinen video no start khalesinai nge puila phone chanamo jungo PCOS ni PCOS ni diagnosis khaina bagai basically kaisa criteria use khaijago o criteria bu mangkai Rotterdam's criteria o Rotterdam's criteria tam sajak hangangke jodi kon brini PCOS tongna hangke bini menstrual irregularity like oligomenorrhea tai nini amenorrhea oligomenorrhea mane patient ni menstrual cycle irregular mani hangkai amenorrhea hangkai menstrual cycle yang mani amti hai clinical features tongna nangnai moke first criteria second criteria angke tongnai hyperandrogenemia mane PCOS to already brini sago androgen hormone level bari thango hangkai jodi jeng blood test khaimani bisingtri androgen hormone level jodi kebang mangkha hangkai amno hono hyperandrogenemia hangkai hyperandrogenemia bo tongna nangnai jodi o brini PCOS ganang hne diagnosis khaina hangke erpore number 3 point kha patient ni chung jodi ultrasound khaiga hangkai ultrasonography khaiga hangkai bohok ni bin ovary examination o multiple cyst polycystic ovary blabagai ovary bisingo kebangba cyst nukjak naita hangka amrok tongo tinta criteria tongkha hangkai no Rotterdam's criteria ni onusare PCOS tongo hne kaisa diagnosis khlaima nota esarabo PCOS ni diagnosis khlaina thanga hangkai bini je clinical features jeng samani first part o amrok one help khayo je PCOS ni diagnosis no khaina bagai amti haita ngai jeng tabake salaisinai treatment amasi ekdom important মানে as a patient point of view or as a doctor's point of view hangkai jodi kono buri PCOS manjaka hangkai polycystic ovary syndrome tongo hangkai bini treatment tamo hangam na jengke ja bujin nangnai je PCOS ekbar angkha hangkai bini kono permanent cure kri bolte je kono bithi sakha ba kono khaiga hangkai na bo hamoi thanga permanently amti krita hangkai tabo treatment sana thanga hangkai PCOS ni complete cure hani kono kri PCOS the condition apno jeng mane completely cure khaima eta mane ekdom pura bithi sagoi ba kono khaimani bisingti bono cure khaina hanai amthi hai khaimaya kintu PCOS ang khangkai jeng bono control khaimano tai bini je problem tongmani PCOS o jemon ke bongke ba menstrual cycle irregular ngo omno treat khaimano bithi bai ke bongke ba weight gain ngo bisi insulin resistance ngo weight gain ngo diabetes ngo bono bin bai ba bithi tongo treatment tongo tekesangke kepne hirsutism ngo buknai rasayo hair growth ngo excessive hair loss ngo ngamro ba treatment khaimano tekesa jore charai yang mani ha jeta no infertility bo kaisa belakano serious complication of mane important complication of PCOS ne infertility no ba treatment khaina bagai treatment option tongo so taba sana thangka basically mane PCOS na completely cure khaimaya but PCOS ang mane bagai je problem ngo apno treat khaina moto bithi chinjaga tongo amdi hai hingkai puila phone taba PCOS ang hangkai jeng bono complete jetu cure khaimia jeng bono control khaimano hingkai control khaina bagai tam khaina nangnai hingkai puila phone kai bithi sara tege jeng bithi bai ke puila phone jeng taba bithi sara ni kok salai kanai sagang bithi sara hingkai number 1 point patient ni lifestyle modification bolte patient ni weight loss khaina nangnai PCOS maximum ganang bori rok no borni weight onek kebangai thango due to insulin resistance bagai hingkai borok ekdom weight no loss khaina nangnai tabo just present weight tongo je overweight tong mani abo ni 5% weight kome ka hangkai no mane PCOS no mane tam sanai control khaina onek help ngai thangota gabon bai no puila khane jeng jodi kun brini PCOS tongo hangkai number 1 point bo weight loss khaina nangnai number 2 point bo bini diet no modify ma khainai diet modification ma khainai tam diet chanai hangkai PCOS jodi ganang hangkai puila phone sauna tamo saya tongkai belakhen chau je kuno sugar ganang mani chini ganang mani bazani cake angkha bazani cold drinks je kono sweet drinks
তারপরে যে কোনো মানে কেক রক মানে কতই গোনাं জিনিস আমার চাই হাঙ্কাই বেলেখান চাও হাঙ্কাই কফি বা চা রক ন নৈয়াকে চাও অরব চিনি গোनां হাঙ্কা আমার এভয়েড খাইকে চাও এছাড়া তাই ময়দা গোनां যে কোনো মানে যেমন তাও পুরি তারপরে রুটি রক ও বাজারনি যে বন রুটি রক আমতি রক যে কোনো কেক রক আমতি রক চাই হাঙ্কাই বেলেখান চাও তা আমার যত হাই সুগার কন্টেন্ট গামান বাকে আমার তাইব মানে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স মতো আমতি রক চাকা হাঙ্কাই অলरेडी PCOS हांकाय इन्सुलिन रेजिस्टेंस दं आबो गामते कतै गोनां जिनिस दं एबोट खायके बेलेखान चाव ताम ताम चाइमान हांकाय गोबांखाय ग्रीन भेजिटेबल्स चादि शाक सब्जी चादि तारपरे प्रोटीन जातीय जिनिस चाइमानो पनीर चाइमानो तारपरे प्रोटीन रक चाइमानो किसा हाई प्रोटीन कंटेंट चाइमानो आमदे हेरं केताय नोंनि डाइटो सैलाड रक ते प्लस फ्रुट्स गोबां मा चादि जेजों एंटीऑक्सीडेंट दं आमबो बेलेखान काहाम PCOS नबागे नों ताबो जों साइमान राखा जे PCOS नों ताम खाय डाइट जानाय चाया नेक्स्ट अंका एक्सारसाइज रेगुलर एक्सारसाइज मा खायनाय जदि कोनो बरकनि कोनो ब्रेन जदि PCOS दंगाय दंगो हंकाय तांगाय हमाले एक्सारसाइज खायगे हंकाय बिनि इन्सुलिन सेंसिटिविटी अब बारि थांगो आबन बागे इन्सुलिन जे दं माने रेजिस्टेंस अब कमी थांगो ता गामबो माने अनेक हेल्प खायो निनि जदि केबो रेगुलर खायगे हंकाय एक्सारसाइज 30 मिनिट एटलिस्ट सप्ताह 4 থেকে 5 दिन खायगे हंकाय बेलेखान काहाम रेगुलर फिजिकल एक्सारसाइज मखे पाइगे राखा लाइफस्टाइल मडिफिकेशन ते केसा एलकोहल न पूरा स्टप मा खायनाय जदि कोन बरिनि जदि PCOS दंगो हंगांगाय प्लस एलकोहल ड्रिंक खायो हंगांगाय एलकोहल कंजम्पशन टोटली एवॉइड खाय नांगनाय प्लस स्मोकिंग न टोटली बन्द खाय नांगनाय स्मोकिंग बिरि सिगारेट नोंमाने चुवाक नोंमाने पूरा कंप्लीटली बन्द खाय नांगनाय मरो खायंखा चिन लाइफस्टाइल मडिफिकेशन ताम ताम खायमान नगो दंगय गां ताम जे पॉइंट सामने वेट लॉस खायनानि डाइट ठीक खायनानि प्लस रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी खायनानि स्मोकिंग बा एलकोहल बाद खायनानि आमरो खायगांखायनो PCOS न अनेक माने ताम साने कंट्रोल खाय तनि मानता गाबन बागै न और डिजीज न क्यूर खायने एफानो बनो कंट्रोल खायना बागै चिन्ह गोबांमा माने मेजर्स दं आमदि हाय ताब नेक्स्ट सालायसनाय जों मेडिकल ट्रिटमेंट माने बिथेरि बागै बन ट्रिट खायनाय आबोगे डिपेंड खायो पेशेंट नि माने ताम ताम सिम्पटम्स दं आबोनि पर डिपेंड खायता ताबो जदि कोन बोरिनि मेंस्ट्रुअल साइकेल इरेगुलर नि दंखा PCOS नि बागै हंगाय बनाफोर ताम बिथेर जागो हंगाय बनाफोर ओराल कन्ट्रासेप्टिव पिल्स जागो 3 वीक्स नि बागै 3 सप्ताहनि रमै बना जदि उसिपि रेखा हंगाय एरपरे बिथि बन्द खायगांगाय बिनो साइकेल माने जे पिरियड मिस थां माने इरेगुलर पिरियड दं माने अब मेंस्ट्रुअल साइकेल अब रेगुलर नङि थानाय मकैसे पाइगे राखा नंबर 2 पॉइंट जदि केबने ताबो इन्सुलिन रेजिस्टेंस बेलेखन बांखा बेलेखन ओवरवेट अंखा बा डायबिटीज डेवलप खायगा हंगाय PCOS ने बागै बनाफोरा जों एंटी डायबिटिक ड्रग मेटफॉर्मिन यूज खायमानो ते कैसे हंगाय ताबो जदि PCOS ने बागै केबने जदि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ माने गोबां खेबले बखने आसे दं बाखा मा हांगाराव सारा सरियो बुरिनि सागो हंगाय आपनो ट्रिट खायना बागै जों यूज खायमानो एंटी एंड्रोजन ड्रग लाइक स्पाइरोनोलेक्टोन तारपरे फ्लोटामाइड अमो दुइटा ड्रग दंगो आमनो यूज खायमानो ओ जे हिरसुटिज्म जेटा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ दं माने PCOS आमनो ट्रिट खायना बागै एपर नेक्स्ट अंखा जे कैसा माने तम सना इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ PCOS आमोंखा इनफर्टिलिटी ताबो जदि केबो बोरै माने प्रेगनेंसी अंगमाय दंखा कनसेप्ट खायमी दंखा PCOS नि बागै हंगाय अ क्षेत्र हंगा जों बिन जे दं माने जे ओबाम अंखायनाय माने मेंस्ट्रुअल साइकेल जे एन ओवुलेटरी साइकेल दं माने आमना जों ओवुलेशन खायना बागै ओवुलेशन इंडक्शन खायना बागै जों आफोर बिथि यूज खायो लाइक क्लोमिफेन अथवा लेट्रोजोल जों आफोर बिथि यूज खायमानो ओवुलेशन खायना बागै क्लोमिफेन और लेट्रोजोल हंगा गोबां माचिनर ट्रिटमेंट ऑप्शन दं पेशेंट नि नीड अनुसारे जेबो PCOS नि बागै ताम BCB नि प्रॉब्लम गै दं आमनो नाय बिथि रिमानोता देनो आई होप बुजि मानखना PCOS नि डायग्नोसिस बागै खालायनाय प्लस PCOS नि बागै ट्रिटमेंट खालायनाय ओंखाय नर कोन स्टिल जुदि कोन क्वेरीज दं हंगाय नर गानो तला कमेंट के सोंमानो तिनिन बेगा सोंनो नेक्स्ट हाय नो मालाय फ्रेंड थैंक यू कताल इंटरेस्टिंग वीडियो तो टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब टू एनर्जेटिक टिप्रासा YouTube चैनल हामबाय।